Yang ngasih tang si Pausnem. Ngan pendaplut pen kela ke jing kela par khoi apa artinya peruslah konstitusi tang si Pausnem ngam dan kam ar Pausnem nganong tang si Pausnem Kibapri kinong kendong tang kalaj ru kim pat yo kitin ru kim dan pe kita ki ka pe kot ke ya kenyok abun plat Audio Jungle. substandard UDP ke sekolah UDP substandard ngalayakon ke sansnem maladep laingut ki minister maladep kila ayu ngadon lambat de mana mayan tu lorni besulok tang si ibu besulok kesni lebih sobat bisnu kia ke UDP laisnam hakani ke sansnem maladep laitli ki minister kila ayu batai fi nga kila ayu kita ke UDP substandard school of UDP ngadan minta ke high standard school Congress Party ke bakajahan ke biang lut nadong hadong double engine na minta ke jimentoy kup siliang sem siliang hamtam nah tadawon Aku keduri ang double engine ba abahang ni long dapi ang ba dekat job ke kongres di apa dali pat kedan dekat BJP kuno ba ensure kita double engine pasukin kadang kita start yung kandidat am baru kita start yung ke parti ngatare de kata kamdan jing ai pet minta ka jing ai fi kasih spak sengi kai beja mana was dang tu mendega kongres minta Kibapri apa kirep hak kasih spak sengi kai beja minta siap sandur man ka arsen laisen kamu ke BJP kam syania unang sosnang pim syania pai ba pim syania yo pai ba ngang syania pai ba Kenyat, abi tu kini kan birung ya kongres ni apa kenti ke pemerintah apa kongres kapan? Kita ke kongres tangway amalir umnon ciu. Nak ta daw oi fi ngidon ka Titanic ka jahat ka batmai umdai syuk bala ban ngam humah ini di sansnem baladep ta ka Titanic jahat jungi ka nar kamla syuk ban ngam apa kata Akan kita menjawab jan pernah yo sitting amli ba perstu. ka pasok nganjap dia ngalong number 1 Hari ini kira hari bentar ngalong paningkong ni ngapai ke nomination bat hak artarik lu ulber umat arfa orfulai ngalong number 1 kata ngalat tikna Kemudian buat ni lah abun kini yukun ki dan jika nan sebab penjawab you buat person lalu ujayan lah cak walau ubah ham kau nak pering kini lam kasih kepada kapangala ben ker palit ikin masyong parohan jong ka arfem nyu peruslah konstituensi di parti ba fair akidan sausan teliru apa kajar ka Titanic jong ka Congress Party kapala ben pedang rot di parohan la fidei naka NPP naka UDP ka TMC BJP independent parohan hakajar jungi ka bila ben pedang rot di parohan but namar ke jahat jungi ke babiang nganong pi ke pedang lut ikut parohan man penong ke jingjap jungi Tarik ber artu artula Kami bi faya kakak jing trekam di ba perstuan. Hari ini kita sansnem boleh mungkin. de bet ngiyo ka civil subdivision sansnem ngasuh tenan mentala sansnem kayak beja kanu terli ki office department of fair kanu terli keladan karyang karyang kebenaran kam chanu kaja kata tenan
Buat yang kelima biasa omeli. Buat benda ke pilih division, kamu dah kata, kamu dah kamu sam, dia kamu dah kaya na. Ngat ong ya pi, kamu ngadon kam, apa artinya perselaku sih, ginong rem, berit juga, ngadon ya pi ngadon kam ya katnat buat apa civil service apa perusahaan. Kamu juga civil service itu yang ah, ke education, kupuli dang ni. Ginhap mana em sulong. Kamu dia kata civil service. Hah? Kata ke mini sekretariat. Benar. Tambangan buat dia ni gini ke parokai. Ya, kijinjam. Nanti kena ini. Bulut yang tiga ke parokai. Mau nong rem di pelak senam parokai yang sekretariat parokai. Kita izin duna jong ke pengurus lah. Parokai di duna sudah. Parokai. Yang ngasih tang si Fausnem ngan pendaplut penkela ke jengkela parkoi apa artinya perusahaan konstitusi tang si Fausnem ngam dan kam ar Fausnem nganong tang si Fausnem kibapri kinong kendong tang kalaj lu kim patyo kitin ru gemdan pe kita ki ka pe ko ke ya oh kenyok abun pelat